Kembang Wijaya mangga kanggo keluarga besare sing pada tewan dari siapa keluarga besar ada keluarga besar diatur posisinya muter terus diputer ajak lalin karo sini gurine ya biar sembilan patile telu mimi ajak saya dalan diaturi dalan pengantin baru salam tangan karo kamu mama anda sing paling eman Mama Ripal sing paling sayang Mama Ripal Mama Ripal Mama Ripal sing paling eman Mama Ripal sing paling moral dalan bagi Mama Ripal sayang Mama Ripal sing paling eman Mama Ripal manis Mama Ripal sing paling sayang Mama Ripal terus Mama Ripal sing paling sayang
sayang. Mama Rido, Mimi Paki sing paling sayang. Mimi Paki sing paling emang. Mimi Paki sayang. Mimi Paki sing paling sayang. Mimi Paki sing paling sayang. Mama Mila, Mama Mila ku sayang. Mama Mila, Mama Salsa sayang. Mama Salsa, Mama siapa? Mama Salsa, Mama Sapa sayang. Mama Sapa, Mama Salsa, Mama Sapa, Mama Sapa siapa paling sayang. Mama Jaki bos ojek, Mama Jaki bos ojek sayang. Mama Jaki bos ojek sayang. Mama Jaki sayang bos ojek. Siapa mah? Akang Aki sayang. Akang Aki, aduh Akang Aki sing paling sayang. Akang Aki sing ditebangi Akang Aki dewe. Akang Aki, aduh Akang Aki sing paling sayang. Kage siapa mah? Mama Epa sing paling sayang. Aduh Mama Epa sing paling sayang. Mama Epa ku sayang. Mama Epa, aduh Mama Epa sing paling sayang. Mama Epa sayang. Papa Aldo sing paling sayang. Papa Aldo sing paling sayang. Papa Aldo terus. Papa Aldo sing paling sayang. Papa Aldo sing paling emang. Kakek siapa Mi? Mama Caca, Mimi Caca sing paling sayang. Mimi Caca sing paling emang. Mimi Caca sing ditebangi Papa Aldo maning. Papa Aldo, aduh Papa Aldo sing paling sayang. Papa Aldo sayang. Papa Aldo sing paling emang. Papa Aldo, Mama Lutfi sayang. Mama Lutfi sing paling emang. Papa Aldo, Mama Epa ku sayang. Mama Epa sing paling sayang. Mama Epa sing paling sayang.